Jedziemy górą czy dołem? Górą. No, ale to jak tam są... Aha, górą. Górą, no i dobra, najwyżej wracamy.
Biz de buradan biraz konuşalım. Tamam. Давай ovdje prođeš. Ja. Saviška. I to skaču sa ovog mosta, je li tako? Se kupaju ovdje. Nije hladno. Hladno. Što je bio to 90. Ovaj G, ovi sve mislim originalno. Imaju samo u mostu, recimo šta ja znam sada, recimo ugrađen originala, ali nisu svi. Aha, Znači jedan je dio što su uspjeli sačuvati ugrađen, a jedan dio nije. tako. Svako ima lijep luk. I uzimajući u obzir da je rađen prije 550-600 godina, on je bio isti ovakav, znači Pa, isti, oni su totalno do centimetar prekopirali. To je ono što fascinira, jer to je staro 500, staro 500 godina. To je on. Što je Turcima uspjelo tako nešto da naprave. Noi paghiamo, no? Noi paghiamo. Gdje smo mi sada? Je. Sad ćemo skočiti jednom. Može, ali bez bada. Znam, jer sam ovdje bio. Sam može biti propaganda ovako. Iz ovoga mjesta. Problemi. Najodršena ekipa, Slovenija. To je ovaj brač. Što je? Osam stepena. Stepenište. Pa, Što su sada? pa vidi se, mi nas dvoje smo stari, znači mani smo, vi ste mlađi, viši ste.
Znaš ko je prije rata? Au. Stari. I dalje ti imao sve okolo. To je super, već. Ja tle že so bo vrata so pa prilično kratka še za mene. Ja, no, mačka se pa pogneš. Še sem se. So vse zaprli lepo. To je bilo od nekdaj zaprto. To so bile opazovalnice in pa za orožje, položaji za orožje. Ovo su prave puškarnice bile. Evo ovamo da je pravi pogled na most. Ovo je najveća. Isto, ovo je više od one, vidiš. Znam ja kad slikam. A ja, to je Jedan uvijek most, više, ali... a ja sam snimao tu ulicu. Evo, kad ti ja ovdje nikad nisam vidio. Ovo je tek nedavno. Tek nedavno. Čedare se kukvane vide i sve. Lep razgled je tu. Molim? Lep razgled. Ja ne znam, jeste li očekivali ovako? Ne, da bi se mogao pokriti negdje, to nisam očekivao. To da vidim odozdo da, ali da bi mogao ići negdje gore ne. Ja, prijatno. Ja volim što je da se dobro upali da se Bog dozove 5 Ima tu piše interes. Možete sjetiti, da si desi uglavnom dođe s lijeve strane. Može moj pratičak. Pa može moj trotis vratiti. Kad više u voda. Ovo su table koje vjerovatno pamtiš. Jes, Mostar, Sarajevo. Famozna petokraka. Išao ovdje isto dio lijene.
Bakar, što je baš interesantno. Da je odnos sa pokretom nesvrstanih u Hrvatskoj gurnut u stranu namjerom prvih godina Hrvatske samostalnosti, u vreme kada je jednostavno uklanjeno sve što je imalo prizvuk Jugoslavije. Republika Hrvatska nije članica pokreta, ali je već godinama promatrač u pokretu i sudjeluje na njegovim sastancima. Kako je odnos u Hrvatskoj općenito, bilo službeni, bilo u javnosti prema nesvrstanih? Kud je nestao pokret nesvrstanih? Pokret nesvrstanih je nestao samo iz, da tako kažem, fokusa našeg interesa. On nije inače nestao. On je bio... I naša misija tamo kao posmatrač prisustvuje tim sastancima, što znači održavanje neposrednih kontakata sa predstavnicima zemalja, što opet na više ili manje posredan i neposredan način omogućava kontakte sa zemljama i drži A most je slikao. ste naravno obezbedili njihove glasove da budete izabrani, ona treba da Padnu s njega. Ima ovdje i droge. Puno više nego prije. To je sigurno. Ovdje je nezaposlenost. Ja. Nezaposlenost. Mladi ljudi nemaju zanimanja, ne mogu sami sebi. Ja, na primjer... Pa jedva dočekaju da se drogiraju. Belo je srećno zaposlen, ja nisam jedan dan zdravio. Vidiš ti, to je u redu. Imaju ovi drugi naši. Onda bi ja tu postavio vladu. To vidio na vladu. Ja ga proveću djelu. Znači, kako vam povijek. Policajac. Jedno dok se sad. Kaj? Sad evo. Čekaj.